Eraban lo otem kalo kata kwi Patrick Ilukol ngesi aparan kana yare to bu opesik isule ilu apia ilo budget lo okarlo lukuminiara kaisari yare ka kaisare kediuni apesik in a budget nebe to improving ano ekarlo 2022-2023 so akirano kamanara kere local revenue collection papena to soponi loading la motor kan ki di boriche so di nati registration la grupo so di alpo kapun wigirete so di koyete trading licenses so di bus certificates kene bona certificates la medical fitness kene local revenue dum ne expect kapun peta 203,944,000 a total mori kera ni morangu 3 milioni na kwatare kena pesa kanyape kota kironeni dalo erai girgiran lo rotin ka call kotem kalo kata kwi James Bond Aleu ngesi abala ebe idoelele e budget lo ipika kita oyape sike noi ido da opola swam nebe ta swam konye rotulle da kolona ko ban gudu kede wode pola swam rotulle da bukono wala ngala pasuba so kono kinka mula ya takini so kono kimuno so ara kibongo so bukin so committee kosa dawa ni kapu mas no beda ya takini Elvis Ojola lo erai apolone icholong lo uniet kotem kalo kata kwi ngesi abala ebe edit budget lo itupusi kalo okaru ilukuminare akaisari dwepe ka ilukuminare akaisari yare neda abala ngesi ebe apeskiti ngesi okaruje budget ledoli imilion na kwata kanyape dara le budget lo date do le budget lo itira rajo kede karla piela tubor okaru ala tubor ijai kede budget bado le peta imilion na kwata kanyape imorari te temla koboy temlo getom kede tem lo apolon lo katakui pesiki lo okansulo budget lo isirigini imilioni ni akwatare akaisa kanyape ke lukumna kwata kanya kaisa mani kanyauni so rasuli kapunu lu idumuni kotoma local revenue arabo toto mo solo snelu tukuni lokale konye ejayi ikapuni chelu ti ebet adom no kotoma kugano kidi mamedo mode IPF sengulu so himune be arai ijo kapugane niyo IPFs ibuna budget like onu moto pu atokisho nu itoriti etemlo kata queen noi ibore nija ikite kanslo mameta pita ibo inikin abala Eraban Patrick Ilukor bibono klose kansela se cancel konye mameti kapu nabe ite boykini so papa ni wana wan cancel konyare ke sineuna konya no nara mameti kapu mamsi pedori aya takina ibono kin o mameti kapu ena kinen ki kansela se letebe mam ke se pedori boykini kin nara gari cancel suwa kauna mameta chika ongun konye do karlo lolo itebeti mama ini ngose aipo ile mabodo budget cuts nisikidi oko takinosika punukoto ma budget ibuni ayatake ni aswam seno ebe aswa Kanuka TV East Francis Ochen Katakwe.